Kok nanti di pintu surga spesial Pak Delum oke? Ya, kita persembahkan bersama New Levistar Lexi. Oke, matur sembah nuwun buat keluarga besar yang berbahagia. Keluarga besarnya beliau Bapak Ismanto atau beliau Bapak Asep beserta Ibunda Suharniati. Selamat menemui hidup baru, selamat berbahagia buat Faiz dan juga Amalia. Terima kasih buat teman-teman